Ja sam Violeta, front menadžer Spinalnog centra Fizionove. Ja ću vas voditi kroz ceo vaš tok terapija, počevo od današnje prve terapije u našem centru. Nama dolaze pacijenti sa raznim jakim bolovima, da kažemo. Naš cilj je da ih usmerimo kroz sam proces, da prođu što bezbolnije i što lakše i da ih preduhitrimo i pomognemo da lakše prevaziđu svoje zdravstvene probleme. Kada pacijent dođe u naš centar, kada prođe sam pregled kod doktorke i određene protokole koje mu je doktorka odredila, moj zadatak je da ga uvedem i sprovedem kroz sve procedure i da mu objasnim šta će on toga dana imati, jer će se naravno procedure svakog puta menjati u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem i u skladu sa protokolima koje radimo. Moja uloga je i da nakon svake izvršene procedure, da li to bila fizikalna terapija, trakciona dekompresija ili kineziterapija, obiđem pacijenta i porazgovaram o njegovom trenutnom zdravstvenom stanju u tom trenutku, da bismo videli da li je potrebno promeniti terapiju i promeniti nešto tog dana u samom toku i samom izvođenju terapije. Takođe, znači, briga pacijenata, ali takođe i saradnja sa ostalim terapeutima kroz terapijski proces svakog pojedinačnog čoveka koji dolazi kod nas. Moje zaduženje je takođe, pored ovih navedenih, i da se pozabavim sa formiranjem moga tima i da se pozabavim i sa radom svakog terapeuta koji će kasnije da se bavi sa pacijentom kroz određene terapijske procedure koje izvodimo, fizikalnu terapiju, kineziterapiju i trakcionu dekompresiju.